Dobro mi došli natrag, dobrodošli na moj YouTube kanal, moje ime je Tomislav Vrbanec, ja sam vaš parfumer. Danas obrađujemo jednu vječitu temu, a to je o čemu zapravo ovisi postojanost mirisa na koži. Ostanite sa mnom, pa krenimo. Eto, dragi moji, danas sam vam odlučio otkriti jednu tajnu, dakle o čemu vam zapravo ovisi postojanost mirisa na koži. Znam da postoji puno teorija, puno nekakvih zamisli i izjava i mogli ste svašta pročitati i vidjeti, međutim postoji jedna ključna stvar o čemu zapravo ovisi postojanost mirisa na koži. Pisao sam o tome i na svom portalu, možete pogledati i tamo članak, međutim želio bih vam ovako uživo reći o čemu točno ovisi postojanost mirisa na koži, da vam on što je moguće duže traje, kako možete sami sebi pomoći i dati vam nekakve informacije da budete pametniji prilikom sljedeće kupovine parfema. Eto, s obzirom na brojna pitanja koja sam dobio, odlučio sam se obraditi ovu temu, čisto iz razloga da vam pomognem, tako da sljedeći puta budete pametniji što se tiče kupovine samog parfema. Dakle, tajna zašto vam parfemi traju toliko kratko ili toliko dugo na vašoj koži leži u nečem drugom nego u kvaliteti sastojaka od kojih je parfem napravljen. Pričali smo u jednom prijašnjem videu, dakle, kako se rade uzorci parfema, koje sve sirovine možemo koristiti, tako da možete pogledati njega, a međutim i saznati detaljnije informacije. Međutim, kvaliteta sirovina, odnosno sastojaka od kojih je parfemska receptura napravljena, on je glavna i zaslužna za to koliko će nam zapravo parfem dugo trajati na koži, odnosno koliko će nam biti postojan. Mi znamo da prema nekakvoj klasifikaciji postoji UDI toalet, UDI perfume oil i tako dalje. Dakle, toaletne vode su kao slabije od parfemskih voda, većina, postojanost i ta nekakva klasifikacija koja je neslužbena, dakle ja još uvijek nisam našao nigdje stručno i službeno napisano koji postotak esencije se mora nalaziti u, recimo, UDI parfumu da bi se mogao nazvati UDI perfume ili UDI toalet. Tako da mislim da ono što je jako važno znati da kvaliteta, odnosno postojanost vašeg parfema na koži ovisi o kvaliteti sastojaka. O čemu se zapravo radi? Svaki parfem se sastoji od niza sirovina koje nazivamo, dakle, sastojcima. U jednoj recepturi, u jednoj formulaciji može se nalaziti između 50 pa čak i do 200 različitih vrsta sirovina, odnosno sastojaka, koje mi, recimo, laici, kada se prezentira parfem na tržište, kada dolazi, vidimo pod imenima, ok, ovaj parfem se sastoji od limuna, bergamota, citrusnih nota, morskih nota, irisa, jasmina, ružmarina, vanilije, sandalovine i tako dalje. Međutim, sva ta imena zapravo mi proizvođači nazivamo latinskim imenima i to su za nas sirovine. I jako pazimo na kvalitetu tih sastojaka. Što to točno znači? To znači da ako proizvedete, što se može desiti? Ako proizvedete recimo UDI perfume sa nižim rangom kvalitete sastojaka, on vam može biti manje postojan na koži nego recimo jedna toaletna voda, odnosno UDI toalet, koja je proizvedena sa izrazito visokom kvalitetom sirovina, odnosno sastojaka. To znači da vam parfemska voda može kraće trajati na koži nego toaletna voda. Ali isto tako može biti da vam i parfem, dakle, koji je klasificiran kao perfume,
može kraće trajati i biti manje postojan na koži nego recimo parfemska voda, odnosno Udi Perfume. Dakle, nadam se da sam vam sada uspio konačno objasniti i reći da čujete od stručne osobe koja se bavi proizvodnjom parfema o čemu zavisi postojanost mirisa na koži. Jer dobio sam brdo vaših pitanja upravo na ovu temu. Jednostavno, eto, toliko je jednostavan odgovor, nećete si pomoći naravno, inače naravno da kako vam parfem miriše ovisi i o vašoj prirodnoj pH koži, pH kiselosti kože, da ovisi i o tome što ste jučer jeli, tako će vam parfem danas mirisati, da ovisi o hidrataciji vaše kože, dakle i o brdo drugih faktora. Međutim, napomenuo bi ono ključno, dakle ključno jeste da postojanost parfema na vašoj koži ovisi o kvaliteti sastojaka od kojih je parfem proizveden. Eto, dragi moji, nadam se da sam vam konačno dao odgovor na ovo vječno pitanje, da više neće biti pitanja svugdje zašto mi parfem tako kratko miriše, ovaj parfem jako dugo miriše i tako dalje. Nadam se da ste nešto novo naučili, a do sljedećeg videa srdačno vas pozdravlja vaš Tomek. Vidimo se.